Let's go. Kita masuk ke Washington DC. Enak nih guys. Kita udah punya Omnitrix gak habis-habis. Apparently, a large portal just ripped open over the National Mall. Should we stop? We have to get to Washington. I don't like leaving those people in danger. You two keep going. I'll catch up in a flash. Alright. And try not to embarrass me while I'm gone. When I'm gone. Let's go guys. Ini kayak apa nih? Bos gak sih guys? Wah anjir. Lah ini musuh yang awal-awal ya? Lu bisa diem gak? Lu bisa diem gak? Diam, lu bisa diem gak? Ih, songong lu ya. Weh, songong lu. Oke guys, apa guys? Upset Creeper. Ini dia boleh. Wih, keren guys. Sakit nih. Tidak. Lu bisa diem gak? Ke bawah guys. Ke bawah guys. Ntar itu apa guys? Hah? Aduh. Maju sini. Sini lu maju lu. Weh, lu turun jangan di atas. Sini maju. Sini maju.
Gak kena bro. Sini maju. Haha, you're gonna die bro. Apaan sih? Guys, ini kita masuk sini guys. Oke, masuk. Wow, api. Lah, kok ada lagi guys? Oh gitu. Lah, apaan tuh? Lah, kok kayak jatuh gitu guys? Ini ide yang buruk teman-teman. Hei, kebo be. Lah terus? Oh alah. Kita harus ke atas toh. Apaan sih? Hei. Gimana guys caranya? Terus? Apa sih? Gimana sih guys maksudnya? Oh. Oh, nggak bisa guys. Udah cukup. Tolol. Tolonglah. Apa sih, Bong? Gak gitulah. Iya, I know that, I know that. Duh, malas banget save state, bro. Ah, goblok. Bakayaro. Sumpah guys, ribet banget dah. Apaan sih Jun? Yang bener lah Jun. Aneh banget, aneh.
Udah pakai stick masih gak bisa. Jangan lompat ke sini. Ah! Ini dia bikin tolol. Wih, gila guys. Gila. Masih aman guys. Gak dari tadi si kunyuk ini. Aduh. Bakar. Aduh. Bakar. Bakar. Weh bro. Aduh. Bisa gak sih? Ayo. Diam semuanya. Bentar, ada cowboy gak sih guys? Gue lupa. Quick hit, Kagaro, heli spin, kick lift, kursi razor, X segitiga, kotak, build segitiga. Diam. Semuanya diam. Bisa diam gak? Sini maju. Let's go guys. Aduh.
Ini guys, terus ya guys. Wah shit, sakit banget anjir. Aduh. Haha, gak ada deh bro. Ayo, 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 Metro Slam. Kotak bulat, kotak bulat. Itu dia, bos. Ih, begituan guys, lumayan loh. Alalah. Oh, nggak boleh sampai mati ya? Aduh, jangan bilang di sini ada musuh anjing. Duh guys, banyak banget musuh. Takut tuh. Aduh guys, taruh dulu guys. Alah, alah, alah. Ke atas itu guys. Sini. Terus? Oh shit. Ada sesuatu nih guys. Alah, kena cok. Bahaya guys, bahaya guys, bahaya guys. Mau diapain sih gua? Wah anjir, ada lagi cok. Iya, earphone gua udah sejam guys.
Aduh, kena lagi. Aduh. Turun loh. Aduh, kena lagi. Diam. Hah. Hah. Gila. Ini berbahaya sekali guys, jadi tiru. Berbahaya sekali. More portals. All communications are down. No way we're getting any official assistance on this one. But how can we get to Vilgax out in space without the government's help? We could just go and steal some rockets from Cape Canaveral. Kalian tuh Given the di cover circumstances, pemerintah I don't sih see why kayak they'd enggak mind. guys. Don't be an idiot, Ben. We can't just bust into a highly secure space launch facility and... Grandpa? Gokil ngebut coy. Belum tamat ya nih. Oke, kita dapat 3 ini ya, sumo ya. Oke, segitu dulu videonya kali ini. Kita lanjut di next video. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video berikutnya.